kabit la mouri men. Ketwen. O mese, sa ti kabit la mge mese ti kabit la mouri. Woy, o mese. Yo, sa ge kosa men. Yo, o bayi mge tap to minen pou sa men. E pi wap kriye men. Yo, kou wakon nek, sal lim dege we nek. Sel li ki sa. Ako chan te wad sou sal lim dege men. Maman ou biye bako. Ako chan sal lim dege makawale men. Aji. Bak ap to minen an piko la. Eve men, ati mwen be wap kase ko kosa Mwen ni. pati pou che wam, mwen ke lan pa pete yade pou che. A lambo, e pi bon lambo wap kase ko. Bon moun nan mouri mon che e pi. Ako chan se sekte sou se meni de. E pe ki sa ye men, e pi mouri mna ka. Yo makawale sal lim dege we nek. Ya, mon che e pi wap kase ko kosa ni. Ako chan kon makase kon nan nek. Yo, le vate ane ek. Ebe ou gen la mo pou ezi ou bon moun nan mouri deja ane ek. Ebe ki sa ye, bon mouri net mon che, mouri net. Ke ba kose refen sa vag mon che, ba yi vag men. E ok, ou di moun mouri, ki be ki mouri kon sa men. Yo, rabit ngek mouri men.